Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Temaşavan-ı heza selamu, rahmetu, bereket da kutlas ve tevekka ve hanç kudar carekiri Serkan Rehber TV. Em işevil bu meyvan mala ve sidayı menemet huzura ve hazire sidamı bkhir hatın. Khira khira ve khira jawarasıyla inşallah. Ecmain birasti İro Rehber TV bu 10 sali ömre daha inşallah bu 10 sala devam beke o hizmeta dini İslami civi gelire civi halkire bedomine. Sida pers un seviyat şiki mesela bu 10 sal Rehber TV. Hevya meşhada Khuda azze ve celle ömrü mev. وبتوني هبالي ما وبتنوان آلات ما راديو ما تلفزيون ما قصتي ما درجي ما خدمة إسلام دار. آمين. خدمة القرآن دابت خدمة الشريعة بيخمر والسنة بيخمر دابت. أمس خدا هيفي رجات كن من كتاب النفس والشيطان والشهرة ومنفعة الدنيا. مدريا ديني خدا كتاب خدا بدأ مشان. آمين. Size perside semen hene nefsandine jona dest begin beriyan persa bugün temaşavan tabi temaşavan ser telefonum ekranı xiyat ki karın jura persi xo be persin. Size dibbe kubav de nabena evlada adaletine ke gelo hükmü üçe gora şeriat İslami. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nesta'in. Belki çend jara melvir ve mebhase gotiye ashabi ki peygamber de pireki hebune. Ya pireki İsrail merih kiriye gotiye sabi ki minette kola ki jvi sabiye mera hediye ki o tiyari peygamber ki şahit jibuk belki tümri kes dava neke. Yani kola tabii ve çakı en mali kıymetli kola bunu bak Mercedes ki ana. Dedi ki orçaba peygamber ve yarısta hali mesela kam minu pirakam eve korki mehem jera kola ki evkiriyor pirakam gote ilate peygamber ki şahit peygamberi başka zarukete hene de başka yani. Ve te her iki ona kola ki hediye kiriye ve navala. Ve evya şahidi ki bu zulme peygamberi medem ne ke şahidi ser zulme ittaqullaha fa'dilu beyne evladikum. İşte Xuda bıtırsın nabine evladı Xuda adalet yapın. Vakti bir de evlad ki ne de evlad ki nabine olan evlada ve nefret ve nearti ve adavet şeybe. İşte tabi hem birati ve hem nearti adavet ki ev bab ve seviye bab yani zulm ki malsın ki. Ev ya zulme çünkü Xuda'yı bir ittaqullaha Xuda bıtırsın adalet yapın. İttaqullaha deme evya tişki günah ki mazne. Zberi hava yani evi ashabi çevi kolay disa geri zikre xo distine yani demek ana mesela ulemaya asır bejin yeki ko hediye ki skor ki xrab da gere ibne edniş. Hatta qiska mesela vakti hediye ki da evlad ki gere ibne edni tab hatta qiz mesela mesela ve nivi bile çünkü mirasa qiske nivi ya kuraya. Ya hediye ki tamam evzbukan diye kurabda. Hinki alim de hediye ki tamam. Bukan diye kurabda. Lakin hinki izbezine ve nivi bile çünkü mirasa qiske nivi ya kuraya. Zbervi hava yani evyane mesela nabina evlada meylu tahammül etke evyen ve sebek evlad bav bimleci ortaya ve ne yapıyor hepkin. Çma pırdayda çma hendik daimin. Ezikori bavime ezda belki ve manada xabti me daim münakaşa ve münazara ve nabina da hatta evladı var istiyad ke bir günah ki mazne. Ya dibe sebebi günahı. Dibe sebebi günahı çünkü fitne nabina insana yani evvel fitnetu eşeddu minel katli xalad ve fitne katli da günevi mastre. Tabi fitne tefettüner din da evak ve sebebi ku icab birav gerece hizbkün gere alikariya hepkün ümmeta İslami Müslüman tev gere nabina hevde bu vahdet ve ittifak bin icab bira كنا ارتياها بكن جاب عاصبك هم صلي رحمه تشو وهم جي مثلا او اقرباتي تشو تشتكي نامنا günahki masına hatta peygamberi medve roja kıyameti bedesi insan te girtin melikin bilendkin ve evya falan kese korre falan kese hakkı kel serehe beraber hakkı sebisine evli pirakavi korrevi qizavi sariki ennis şimdi ola hakkı mel serehe mi hakkı sebisin belki evhara cehenneme em cehenneme halasın. Çünkü Xuda Kur'an-ı Kerim'de yeveddül mücrimu
لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Roza kıyametteki insan cehenneme etkeve. Aliki cennet, aliki cehennem otursak herkes ara cehennemi insan kozat ber Xuda fidye kurre xubde. Bireka xubde, biraya xubde, baba xubde, bütün aşırda xubde, bütün insanı sarriye erdil ber Xuda bide ve ama ez cehenneme xalasın. İza ilo tebe adaletsiziyet ki tebrik kurre eve bxor roza kıyametteki cennet beri ve hari cehenneme Xuda bitirsın ve meylu tahammülü nekin yani. Böyle sedavan sınıfiye ki zekat onlara malum dindar. Bəli. Ek jwan है. Galo hani dindari şekli ve kaide ve usula ve çi. Ana kitabı fıkhı bir insan ki dindar yek sınıfı zekat hükte go dindariye. Böyle. Dindara zekat çe. Lakin dindar gere mali ve ku dini khu adab ke mali tnebeyek. O dindari ji gere ned harami da din ki ve harab qumara mesela faiz ke dindar ve evcili naidain ancak tevbe ke. Soz da beyaz tevbe etkim ezin divi günahı nakim çe zekat lirçe. O siyeci gere zamanı deyin hatı be. که هی زمان دی ناد به پنج مشهوده چند مشهوده هی دینی زمانی وره اوجی نایدن که زمان دین هاتو به نکار به بده و چاخه زکات دی داینجی را و بشرط ند حرامی دا به و زمان دینجی هاتو به Böyle şeyden. Size müsaade ve dehab telefonu mehne muan bugürün. Yekeminci Batman'a kelim ki olum khairatın. Batman. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Valla pırsaki mişhali seyda malan ve letime desi khali seyda malan ve Böyle kelam ki. ke çiyen abi evi ne khuriye ko ke çıkartine qiza lba khodi galo çavaye yani. Çavat ke? Kuraji tine. Evi tabii ke çıkar ne khuriye ko peşi birinci tine qiza lba khodi çavaye kanca kharabe. Yani pirek. Sariki qizin çi. Pirek tabii ko qiska tine yani. Keçik atine. Eri keçika tine. Kamesi da pırsı inşallah. Peşiyi. Eri. Vakit pırsı ve ne? Na خودش تراضی Ama te Xuday bin xeyr xoşi de inşallah. Ji ağriye kelam ki khairatın. Selam aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seydara selamım beca, hürmetam beca, ağrı aramıştım. Aleyküm selam. Hadice varız. Böyle kelam ki. Suriye kemiz Seyda ha ricatkım. Böyle. Seyda naha merfi maalesef zira merfi dindarci dahi anaguri şeriatı mer zevi arse zebt kirne dikarın geri vedin dizanınca anaguri şeriatı o mer zevi yawinine maalesef tigrin dedin Suriye'ne nere yani alıma divizim meala Kur'an'ı alıma nevisiye deviz dukhunum Ayet-i Nisa suresi tahminim yok biz şeş çarada Xuday Teala da bir her şeriat dahi az anlamıştım. Kalbi de sıkıntı bimine dahi evi gerçekten iman lekiliye. Böyle. Ayette başka da işte bir gerem her şeriat Xuday. Böyle. Millet maalesef ve Konya'da kad duyarlı nine azabir ricaz. Yani Konya vana çile de kışa Konya'da. Yani naşne şeriat Xuday. Ha darın vakilina işi halde. Yani dindarın mesela dindar ne ben neçe başka dindarın naşne şeriat Xuday. Ona guri hükmü bir dünya ona guri zorveti dıştaki zeftikin. Misal serdi minerji dışına hacı meja kuji kutkinci hene. Böyle böyle kamesi de yaparsın inşallah. He? Mugo kamesi de yaparsın. Böyle. Aba hükmü viçye. Böyle. Vakit yaparsın ve ne? Ama te Xuday bin xeyr و خوشی ده inşallah. Xuday işte razı be seraf hürmet Ecmaîn ecmaîn bin xeyr و خوشی ده. Size birası pırsa avul go jinek wiladeta xoya avul de weldandına xoya avul de geçka bine manaki zan manaki jere. معنى کی تنه بری خدا قرآن کریم دا بخوزی بحثا کچکا اولی کریه دبی خدا عز و جل هنگی جو اولاده قیزین ده مثلا هیچ قرار ناده هنگی جو قرار ده و قیزا ناده و هنگا جو قرار قیزا تفده ده هنگا جو عقیم یعنی قصر شرکه هیچ اولاده و چه نابه اویا تقسیمات کی الهیه یعنی اذا هنگی هنش قیزا عاجزیت کن وقت مشرک زمان مکه
قیزاب ساخت کردن عرضه گوش ما قیزا میچابنه هر خلق برا بزوجه اجتماع بابی تبدیه ترى زوجی تجوی دی چی بود Ya işte bir یک زواج رابع زواج رابع انسان شار خود تعالى عز وجل يعني دبي ومن آيات يعني خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها یک قنجی خدا لسر آیات و معجزات خدا جنسی و جوارا پیرکی چیگه جمو سکونت ببین میرجی پیرکی سکونت ببینه پیرکی میر سکونت ببینه آنا میرجی مسابه پیرک بنامه پیرکی به میر بنامه بلکه پیرک اینکی صبر کجی میر daha صبر ناکن یا tabii خواهد علا اولاده چه بده و تقسیمات عایده خدا mühim evladı bir hayır bin. اولاده بخیر بن صالح بن اینجا tabii Hazreti Meryem اوقاش خدا دعا کرد مثلا دی حضرت مریم خدا دعا کرد گفت اولاد کی کریم بدیم از بکم خدمتکاری قدسی و پاسیه خواهد علی حضرت مریم قیز دایی tabii o gazını خوب که از خدا عربی تا اولاد قیزین دایی اما او چه قیز بود دی حضرت عیسی خواهد علی جوی قیزه پیغمبر کی که افضل yani زبان والعزم از پیغمبر حضرت عیسی دایی که yani خواهد علی چاب که او بخیر نزانه مریم نزانه مریم نتیجه میره آ وقتی دی حضرت مریم netice zanbiye ki Hazreti İsa ve qizayı çevir. Ne demek Meryem? Ve itiraz ettik. Diyor Hazreti İsa bu peygamberi Xuda yani merv بقدر خدا راضی به. خدا چه دامر مرو زنگین کر فقیر کر سقط çekir صحیح çekir. Şükür merv خدا زامه و şükür خدا رب که. İnsan zengin ve kibra kusari fakir ab که تو فقیری پیسکی فلان زنگینم. خدا رو تعویض در خود. çünkü zengini fakiri ayrı خدا. خدا به هنگی جو خداوند زنگین که فقیر که ایک مال ده الله لطیف بعباد يرزق من يشاء والقوي العزيز خود تعالى لطفه بالقارش عبادي هي بخصوص رزق كيزي ده بده و ایک فقیر جيب که و القوي العزيز قوته خدا سر هر شيء وعزيز غالب سر هر شيء زبریه گر مر هر چیز خدا بسامه Maalesef. چکی مر میرانیا مر زنگینیا مر عقل مر تب خدا خود تعالى انك عقلی وان کیم شکل اینکه عقل کی زیاده فرست قابلیت زیاده دارن یعنی به حال که مه جانبی که فلان کسو که رزق به عقل بیا خوی فلان شهری آ فلان کسی هیچ بر چی نبمره حال بدونی خود تعالی پیدا باران دیه عقل کی پاک تنهی خدای زنگین شکلی نه فقیر تقسیمات دست خدا ده بر هر چی خوش خدا بزن بله سیدم صدا و ده تلفنی مهنه مهم بگم جبتلیسه کلام که هم خیر هاتن خودش در راضی به اجمعین کلام که خوجه اوگه سورگه کی مهم پرسکن بله خوجه قرآن تخونن و اوکی خوجه بیجه معلاوی و نظر تفسیراوی نظر به خیراوی تنه اوندا سورا یک جی کار راست به مریته نبادری خیر خوازن تشتو صحیح تنه مریتین برداری نوصل كامل سيدا برسن ان شاء الله. وتفسير القرآن موجود. تمام من سيدا برسن ان شاء الله. يعني اتخوازم تركيا متنا يا زيا متنا بله بله كامل سيدا برسن بشي. تمام شباب بنا خوش. اهلا وسهلا بنت خير خوشيله. دياربكر كلام كم خيراتن. الو السلام عليكم خالي سيدا. عليكم السلام. بركم خالي ملانور هزبكم. بله كلام كي. زارگی من میریم زانی پاری اخلاقی تر نخوشه بله اما پی مواد خیده اما سوانان خیده از قاما خیده و نیار هنه جرب بلا دسمه قرآن دناسره خود مرال هفته سنداب خواده پیغمبر قرآن لرنوی و اخلاقی نخوشه نه ولا دور دو قیزی ور مالای فتح قیزی زوجین نه ولا ور مالاوی یعنی وان ر همه بجرات مالی آنیه بری روان مال اخلاقی نخوشه اما کین داره بعجایش خلقی تیجی اوقاتی کینا ملت ناویدای اما خیبا ملت که آمدیم کروت آوانه که واضح بر اداره کریه حیانا والله ما حیانا نظام ای نظام چای اداره کریه یعنی دم رب العالمین صبر دای ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اون اداره بکن كان مقدار راومم قلت اجي بقدم ازرا وما خيدي ما جي ازبوج ما جا كان مزاري قناه اصاب مشي مالي بما يعني كألا سبا ناجي اما انا ورا نا حاضرنا ابي بصر تبجى صار كما دي تبت خيده از نان باطين بدي نان رفع از ناخم او چه نان فو من در نان فيناش خد كما ودا من دري ودا بله کا پرساوچ بو يعني مقولش امجي جانا هي فلان باين فيلم فرايس كنسا يعني ام دي شوي چهار حالي موي اهلاقي كمان استاد وانا اسلامي ده چهار وانا اهلاقه چاقي چند سال اون زوجان دینه
والله 27 سال انت بیست و هفته کام سیدا پرسین عمری انشالله قضا اي والله كاد امانه ربي ما ظني شاب آمين لا بنت لقيت النار آمين تسلم امراض بنت خير خوشیده بنت خير خوشیده ان شاء الله سیدا گو معلوم هناك انسان تدي منفعت طبعا دكي جواريده بتخوازن هر دوی واحده مسئله خو حل بکن بله ام بين جانب بالظلمه هناك مال انسان درن اوكي كذي عرفا انسانا عرف زمان القرى شريعتي ده معلوم كو اهلي بله. منك يا در المحكمه كاراجو در المحكمه ترجيح شريعتي ناكن اه. ناخذ انا شريعتي دبي قالوا يجي بوي هايم كشوايه أنا خدا القرآن الكريم داد فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فيما شجر بينهم بله tabii ev mesele de bir merif ki goya Müslüman biye o yeki diniciz Yahudiya biye. Ev Müslüman nevi münafık biye. بله İcad ev Yahudi Müslüman kevin qırka hepsi bu artki. Yahudi biye ola peygamberi ve tepi imanani peygamberi ve zalim adile. Mehren ba peygamberi ve şeriatı jawiye Müslüman. Tabii mehren ba Ka'b bin Eşref. Ka'b bin Eşref reis ki حاكم يهوديا والغوري وان شهر برشوات يذكر إجاد كناك أنا في يهودي بحياة كعب بن أسود ما أظن بعدالتناك برشوات يذكر مهرن بحزتي محمد رشوات هناك ور حاسبي زور لميشتك دسم باب پیغمبر ifade خودی ifade يهودي رات كذا درتين در باب يجويا مسلمان تكناكن قبول ناك ده مهرن با كعب بن أسود يساف يد بغلازنا با كعب بن أسود ور حاسب زور لميشتك دم هرم با حضرتی عمر بله لسن با حضرتی عمر ifade خودن خیره یهودی به ولا میشن با پیغمبر لیکن قبول نکرد گفتم می هرم با کم نیست بیجا زبایم هاتنا بارده بیکا روی ازهر ویالی ور مزه حکمی بکن لسه شور دیدن سریوی مسلمان خه بله سریو جیت کد به یک حکمی پیغمبر قبول نبه نه که سریو جیت که یک سریو جیت که تابی ظاهرا مسلمان بیه اجاره مروی رادبن سن با پیغمبر به ولا گرم قصاصیش حضرت عمر مسین مروی کی مبیله سبب کسیج و تصدیق حکمی پیغمبر کنه و چبا حضرت عمر گره قصاصیل مسین حضرت عمر بکوجن تابی هر قصاصی اسلامی دا پیغمبری مرجی و صار سکنه خویت علی آیات السینه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا برو منع من زفان او كي خوش قصاص هذا فلان لا يؤمنون وان ايمان نانية حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يا محمد تم لدنك حكمنا بين خدا وبيغمبر خدا يسخب القرآن خدا حكمتكن وان ايمان نانية ويسلموا تسليما تتشوى حكم قيد سر شرصز قال تسليم ابن اعتراض نمين انسان قلبي خدا جي لحكم الشريعة يعني اعتراض نك بيغمبر ما دهاتن بالي الشريعة ده حب أصحابي پیغمبر گفت بلی آن بلکه زمانی یکی گوشلی به قوتی به از حق برای وی جیرا بخیرم از پرچکی جهنمی جا دخیلم ها حق آن ام ظاهری حکمت کنم باطنی دسبیرن خدا لكن حق روزا قیامت هندانا به حق کل کی به هندانا به دیگر پیغمبر خدا و بلکه معنوی دزانوی جی حق که لگوری ظاهر لگوری سوندا و لگوری شاهده و لگوری ifade قبول کرد ایجا tabi اینکه انسان هنه دنيا مين مسلمان وقتك زامن شريعة جوانا كذا خروا مهرن قانون دولتي قانون دولتي مثلا تبزان لقانون إيطاليا وقانون جناب كافر وقولات يعني نه شريعته تنير ميراث هذا طلاق هذا حق بيرك هذا صب بيرك بيا رب إلى سلسلة ميرا خلاص بي الرجال قوامون على النساء مير حاكم السر بيرك أنا مير سلك البيرك خيط هادي صار كده زمالي دور دم قيامته يراد به o birek hara sarcara fısku fuzu piste ve derva merin kar silek liyekim. Eviya ne kanuni İslamiye, eviya ne adalete ilahiye, o ne ahlak ve tabiatı meraniye. Ana meranti Türkiye'de acı merara ne maye. Merani tabiye hakkı birek hara kanuni devleti. Ev mer eve hakim eve o تشكيك يعني إنكاره جرا بيتشتجي. سيدا كرتاسي مرة بيجي مسلمان قرب إرادة خود يعني مسلمان قرب مثلا يكي هرا قانون دولتي شخوك بي باوري بك بشريعته نك بيعرض نشخو بي كافر ده. لكن كبي والله أبيا زو منفعة باس بي جناكي مازال كده. قانون خدا حقه أب قانون حقه لكن منفعة ما زي بي بكم أو مالي خلقي بحق سيد خو
او مالی حرام و نابه او ماجی پیغمبر یعنی- مدوی یک لقمه کی یک مال خلقی به حرامی بخو چل رو عبادی قبول نابه او گوشتی ویش حرام بگیرتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی روزا قیامت ان لایقی با آگری جهنمه او بدنا گوشتی ویش حرام گرتله ایجا گره مرد خو محافظت يعني حزر حواكم يجي مور بكن امزا بكن لساجد حق هندا حق نابه هندا نابه سيدا قول فاندرا هناك هنا دبي يكي قرآن بخوينه يعني لازم معنا يعني مآلي معنا نظام يجي مآل مآلي بخوينه يا دبي قلت ايكو مآل نظام بخونا قرآن بلفظ كن نزول بيه عربية معلوم يعني دبي قلت خير جرتنا قالوا تشكيور هي انا يقول وصا قدمي yanlış قلت يعني يكي يقول مرلا ve ilmiye hebe yanlış gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diye yeki yek harf ki Kur'an'ı bخوينه بحرف ki ده خجلاتي أزنا بزم أليف لام ميم كل سري قرا تنسوت دينها أليف حرف كي يا ألف لام ميم حرف كي بلكي ألف حرف كي لام حرف كي ميم حرف كي زهر حرف كي ده خير بأليف لام ميم بتاني بخوينه سي خير جرا حاصل دبن خلنا قرآن دي عبادة سنة سري هر تشتيلاي يعني Peygamberime yani mesela daim tavsiye بخلنا قرآن تكرو حتى أصحابي Peygamber هبن كسوروكي ختم كي تخلنا حتى Peygamber نهي وانكر قلنا حفظ روزة زي النقدين يعني بر عجلة بكن وني الرعايات تجويد قرآن نبي يعني خلنا قرآن بخو عبادته بخو عبادته لفظ عبادتك معنى يسام بوجه خير كي زيادة لكن لفظ تلفظ القرآن بخو عبادته أنا حديثي Peygamber حتى عبادة تكرار بكنا عبادته أنجا عمل كنا بعبادة لكن القرآن تلفظ لا إله إلا الله وسبحان الله الحمد لله الله أكبر عبادته ولا إنسان معنى نظام ماجي بله القرآن الكريم جي خواندنا وعبادت كي بسريخية بله سيدا قو داري و قطني مشهور دبي مري تيمبر داري بخصوصا دبي إيفارا إنا تيمبر داري داري شيفان دادخن جمريتين روحيوان تبر تشكي داري وصلتنا تشكي وصلت شي ودر خصن سخطنا صدقة هي معلوم الصدقة هي Peygamber عليه الصلاة والسلام دبي الدعاء والصدقة حتى خلنا القرآن يجي أكثر علماء إسلامي يجي مريك مربنية دوام بخوينا يعني حتى إنسان كي مثلا دبي Peygamber دبي تابي قرآن كريم دبي يسعد إليه الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه كلمة قنش كز دبي إنسان درتين ملائكة دبن حزوا خدا دفتر عملي إنسان درمسين عملي صالح جوقت إنسان مثلا درك على ميز بك ملائكة عملي دبن حزوا خدا دفتر عملي درمسين وهر روز سمو بيسما عملي إنسان حزوا خدا هذا Peygamber خدا دسمو بيسما روزي دقرتن قدن تسمع دقري جو هر روز دسمو بيسما عملي إنسان حزوا خدا پرز روزی گرتنی حس که ایت خوزم وقتی عمل مهر حضور خدا از بروزی به ایجا تابی حدیث به روز جمعه ایجا روز اینیا عملی انسان پیغمبری وارا از دیوباوی وارا عرض ده کی انسان مثلا چه عملی بکه دیوباوی روز جمعه پید حسن حتی پیغمبری مد حدیث کرده به لا تؤذوا اموالکم فی مقابرهم ولا ازیت ندن مریه خود مقبره وانده أصحابي دمي عرسان متشاد مقبرة دا أزياتي بدن مريخو دبيكون جناه بكن بي راسد راح تسز دبن أزياتي دنون وإن خيرات بكن بي كيف خوش دبن إذا مر صدقة بدا دعاء بك إيفاري ولا لا إيفاري لا كينجي به هر روز يعني خير دقي جوان يعني مر جوانا دعاء بك بله سيدا جوج بري مر بهر سر مسألة وان جوانا دعاء بك مر بناس كل مر دبينن ليكون رح يوانتي بردري فلان تسيف صدق بله سيدا مساعدة ودهب تماشفان ما حاضرن أما وانجي بقرم تماشفان كي ناوي خانة جي خانة قوت يا كلام كم خيراتن أقرأ بخير أطلبي بخير سلامات سوريا كمنها قدريزة سوريا كمنها بله بله قداريتكم لك باي ما تارك واندم دلو كاش كانوا يمشي كشاش حق معين ديو مخوديك نواجي زار كمش مرة قربانة لكن از مرة دوين نوي تنفع من ركاجة كده كاري بيجي قربانة الدحية قربان تمام نوزار كمش مرة كلا كمش مرة كنا باي لو كده اشترى شرجتك 6 سالات تارك واندم اري لو كده اشترى شرجتكم كم مرة دوين نوي عجب كام سيدا برسي ان شاء الله خدا جاي روزا امانات خدا بين خير وخوشيده نه خیره دوم خدا
اسم لا دشمنادم سير دكم تماشا دكم خدا جا راضی به انشالله خدا ايوه زمر دعا بکن امانت خدا بین خیر و خوشی ده امانت انشالله خدا اهلا و سهلا جبور سعی کرم که بخیراتن السلام عليكم زيدا. علينا عليكم السلام ظلم سؤالك تحب سؤالي محبوني. دحب كرمك زيدا قايدي بالي تدين مدرسة درس قرآن الزام تجويد قرالي تنبونا وساكنة دوز دخولنا وبناكي وهي بيت قايدي قراءة التجويد النظام من جيرات شيء ابوياك دوجاجي عربكي كمعرف بستينا هرج باي مثلا عربة 5 مليار معرف نيري بدا نيري دخل تقسيط مرفارة فرق يعني تعربي تقري يا تبراتشي دكي نا عربة ذكري عربات كري عربات سلك بالدين يجا شي دكي نيري باري ويدين نيري دمنا دخل تقسيط فرقي دزا سرداب دخل تقسيط يعني ومن بازار خد قتينا ولا وتبي التقسيط بقى اقوى دكي با مثلا دبي عربة مثلا مليار ديالم دبي عزيز 10 مليار فرقي بالمثل اشترى تقمة تقسيط tamam كامل سيدا برسن inşallah ya da merve heraj bankayla anlaşmış ve bankaj Arabi jura bıkara peri peşin bede eva merve tekrar bu saatte yan vakitiniz. كامل سيدا برسن inşallah Tamam خير خوشي. امانت خدا بين خير وخوشی ده سيدا گو پیه من yani زلامه تماشاوانه پیرک بگریا گو اخلاقی پر نباشه ده ماله نه حاضر به دغیده و چکی مینه دغیده نهاری قدیب بین مالاوی کچکی خصوصا ولی حاصل 20 سال 7 سال پر زوجه و اداره کریشنه کنه دوی کاسی ده بیچه Ana peygamberime ve ekmelukum imanen ahsenukum hulqa. بله Duvada ne ümmete ahira hitap ke. Duvada en ek imanavi kamil ve ek ahlaki hoş. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor insani ahlak hoş ve ahlakı huyu hoş roza kıyamet diye dereceyi kese ki bero roji diye bir sebebi ibadet ke. Ev qas khira ahlakı hoş khiravi perra. وحتى پیغمبر علیه السلام به روز قیامت دو دا امت آخرت به ان ایک مقامی نیزی من یعنی جیران منه و ان ایک پر ازی حسکم ایک اخلاقی خوش به و ان ایک پر ازی عاصم و جم دوره ایک اخلاقنا خوش به حتی پیغمبر به ان الله یبغض بزی اللسان انسان کی زمانی بوزخ به خدا جی عاصم یعنی دائم چی روک به خید به فلان به خدا جی عاصم زبروی هوای مال حضور یعنی روزا قیامت ان فرد به انسان کچن حضور خدا د میزان خیر انسان دا دو کلمه لا اله الا الله دا اخلاق خوش یعنی اخلاق خوش خیراوی صبر تبی انسان جد درجه یک بروح طيبه روزید که بسبزی دا سبق عبادت که و انسان کو اخلاقی نخوش به یعنی خیر و حسناتی ثواب کت که جنات تبی اخلاق نخوشی یعنی تسوتن چن زبروی هوای یعنی او پیرک پیرا اداره کرد و عافر یعنی حتی حدیث که پیغمبر دبی پیرکی اخلاق میری و اخلاقسız و پیرا اداره بکه خود تعالی روز قیامت خیره پیرکا فرعون حضرت آسیا دی کو ایمانی حضرت ایمان آنیه تابی که ایمان آنی بجا فرعون و عزت کرد حتی لبر طابه و دستی و پیوی گریده و کبرا در سر جسری حتی شهید کرد تبدو حال ده کنیاد به مقام خدا جنتی در آسمانی شده. و میر کی که اخلاق پیرکی اخلاقسız به سری صبر بکن خود هم کافت حضرت ایوب دی. یعنی اف کافت جهیه. دیجای خدا صبر. يعني كلمة تحملها بك تحمل باشه. لكن مثلا نصیحت باشه. میر پیرکی آن مثلا پیغمبری مثلا دوی فاستوصوا بالنساء خیرا. تای پر زیاده پیرک اگوتکن یعنی سرکیشیت کی جوابیا میرد که یعنی نصیحت الپیرک کن پیرک کار به نصیحت المیر که ببینید اسمات سال که تست عاصم پیرک تست عاصم بلکی برای جی عاصم انسان تم یکی جی عاصم برای بس زنبه خدای جی عاصم والله بس زنبه پیغمبر جی عاصم پیغمبری من علیه السلام بکن جهب حزب کن خدای جوا حزب کن کن جهب عاصم کن خدای جوا خیر یعنی یکی که اخلاقی نخواست بله کس جی خوش نیه بله سیدا مساعده و دعب تلفون من اما جی بگرن تماشاوان کی باجار خانه گوتیه کرم که خیراتن کرم که خیراتن السلام علیکم علیکم السلام
باش inşallah sayılayım. Elhamdülillah, müjde başın. Vallahi şükür elhamdülillah bizi baş kola. Ka kerem ke. Sayıda soma hacı hacı kuşer ya dayka ku babi kuşer. Sanki hacı dayka men babi me farza ise Rabbi tanı hava soruyorum. Te çu te had şu nava dekir. No ma hacı kuşer avandi ayrı hacı ondan açılır. Te ailede hacavan bedel da. Lo eddim ala mecersin yani Te de mala lüvedra bedel davan. er. Ka mesela ben hac servan farz bu dev babete. La be Hac servan farz bu vakti rahmet kirbun. na kudin na zat mere bunu yani kansari arı çoğu ne gutu bunu yani çünkü asma lo hacı ku mecer ya had konji. Bele bele. Ka mesela persin inşallah. Xuday kabul ke. Ama hadi Xuday bin xeyr xoşiyede inşallah. Qırqlar aleyhi kelam kam bxeyr hatın. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Aleykümselam. Benim bir sorum olacaktı da. Soruyu bu sefer alalım. Yalnız önümüzdeki Perşembe günü Türkçe fıkıh programı başlıyor. Türkçe sorularınızı oraya sorarsınız. Buyurun. Kürtçe'de cevaplandırabilirim. Fark etmez, buyurun. Ha, tamam. Soracaktım. Benim yengem 60 gün yani 66 gün önce aslında sezaryen doğum yaptı da daha yani iyileşemedi. Nasıl namaza başlayabilir acaba? Yani daha Hani biliyorum. devam ediyor. Ha evet, bir de 60. günden sonra hani Şafii mezhebine göre namaza başlanabilir ama hani içi rahat etmiyor. Nasıl yapabilir? Soralım Seyda'ya inşallah. Bir de eşine de hani olabilir mi, hani yakınlık olabilir mi acaba? Soralım Seyda'ya inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Allah'a emanet Hayırlı inşallah. akşamlar. Allah'a emanet. Seyda go lemeş geriye desti pişlemeş kalan demezeki desti baliyle. Kay xabat ki işi geriye bali xabaten diye desti baliye bir gelo bir mecavi çevu çene. Ana ku ev bali sabun mabuni Paris süst vecine çi ve zarar nake. Bale. Lakin illa gele alet ki kullanmış ki ev sabun türsü. Gerek hususi sevi xabti be. El seri xabti be Ne kunna xabti be? xabti be yani ev koyna be yani vartayık bir rahati zizail be mecavi nabe. Lakin bila zorlama ve zahmeti be tişkina be yani. Bale. Yani. Bale. Gere çipk. Ben daha fark rebe gere sıcak var. Yani kursa tabii ana bali hinki ev kene. Mesela ki ilacına canı neyno katın jenaçe. Yahud merakkep ana kitabı. Yani kad xo fark nekirimiz. Müşkül müze go bali he. Yani vakti tabii ki vakti ku berhati şu üstüne sabuni jehara nubke. gere nubke. Yani ki şey ne ses Ne mümkün o çıkidinayı. Sede go zarem yani gedimin jimra kurbanı şercetki gel ödü ben abi. Yani vakti ku bidin ki var sen navete emştar sözün hayguta şey de beçman abi. Sen düğü babara. Tabii ana mesela ki insan ki ne ke vekil. Nikara kurban jahşerdik. Lakin alim dibine as-sah düğü babara. Yani evet size delil vivati adet delil lautiyen be ola dahi baba misafir kurban şercetki. Seyda go beledi medresede dedi Kur'an tecvidi pırtune bu. Dedi ana var be tecvidi khandı be gel o şike yani ana yeki Kur'an'ı be tecvidi khine. Ana tecvid heye o khanna Kur'an'ı sahih kubkhayn heye. Mesela tecvid tabil guri Kur'an tecvid filan farza iddigan farza mesela med farza او مدى تجويدي نمدي إن فرض شرعية واجب شرعية يعني إنسان كي لفظ قرآن حروفي وي مثلا مخرجي درخه بخينا بتجويد بجي صحيحة لكن تجويد تدي مدة وإدغام ومثلا هذه أفانا قاعدة تجويدنا لكن ده خلنا قرآن ده mesela gelin mehraci harfa mehraci sini ayrı, satı ayrı, si ayrı. Yani gel harfada geç ne ki? Tı ayrı, mesela datı ayrı gelin mehrac şey bakalım. Mesela juaydin ve. Te vayne ki. Vaydin tay vay uci veci perside ince nekin belki de. Lakin mesela datı da ben zalin. Kubsayıp khayni imamı Neveyi de lüzam batal. Ser dat uzese de persakini dedi şey mi diye rahme khudele kitabı tabii ana dat تلي الضاد مخرج كي نابينا زيو ضاطي ده اوجي مخرجي مصريه ولا ضالين لكن يمكن الزير خالص خوين حتى ان كانت ني بزينيت خوين الميزان بطال يعني ابيا قران الكريم كمر مخرجي حرف القري وام خوين ابيا صحيح ماده يدري يسكرين قراننا بطاله تي مدي اذا جاء ابيا قرب قدر قولي علمي تجويدي لكن ما نبي جائزي حكمة طبيعي سبب شيء تشكينا هذا
Böylesi. Yani tecvid tine ve sıra ne kadar? böyle gene merhaba almet Gelir tecvid. galet ne yıkadın? Gene tecvizi meraha mümkün Tecvid merhaba. kadar bir var. Tilhu tertila. Böyle. Yani bir tecvidi tertil sapdan ki kaç Kur'an'ı koyun. Mertka himbike başı. İca beriz gerçek habere ve yani. Medresi medada o kadar tine bu. Hivi paşi Baş, elhamdülillah. evet. Mehinkir yani. Müsaade size bir daha telefonu mehne muacib begirin. Ankara'ya kerem ke umkhairatın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar, sorunuzu alacağız bu akşam. Yalnız önümüzdeki Perşembe günü saat 8'de fıkıh programı Türkçe başlıyor. Buyurun. Buyurun. Kürtçe cevaplayabilirsiniz. Buyurun. Bundan sonra Türkçe soruları oraya yönlendireceğiz. Tamam hocam. Buyurun. Hocam istihare namazını soracaktım. İstihare. Evet, bir kitapta okumuştum. Diyor, hani abdest alıp 2 rekat namaz kılıp sağ kolun üstüne yatıyoruz. Evet. Eğer rüyada yeşil veya beyaz görürsek olumlu, siyah veya kırmızı görürsek... Soralım Seyda, bu istihare oluyormuş. namazı nasıldır? Rüyası, uykusu var mı? Yok mu? Rüyada görmek bir şey var mı? Soralım Seyda. Evet. Bir hocayı dinlemiştim. Yani rüya şeytan girebiliyor. Öyle bir şey yok demişti. Öyle aklımda kaldı. Acaba öyle bir şey var mı? Soralım yok mu? Seyda, istiharenin usulü nedir? Bir Seyda soralım inşallah. Tamam hocam. Var mı başka ellerinizden sorunuz? öperim. Yok, dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet inşallah. Konya'yı kenemke mubkhiratın. Konya. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Seyda sorum kimine ye halim elenver. Bele keremke. Halim elenver kumenav ke. Kerem ke kerem. Bele. Nala Yavuzlar Mehmet Şirin Yavuz. Bele izlan sıkıma. Bele keremke. Bir kavim hem de şu nafasın sence ameliyat kirime. O da şifa kaydı. O az yani biçim sermezeliği az cara beriya khutbe ediçim. Ben beriya khutbe dedi memleketime gotun kumer biçem merib dediğinin. Yan goz ya person çıka yani merib çiçe akhara. Sermezela. Kâme Seyda Persin inşallah. Sermezela. Kale melek kumenaz ke Mehmet Şirin Yavuz. Acaba ne astıkım tamam. Seyda goam nastıkın. Öyle. Ama hadi Xuda rahme xoleki inşallah. Amin. Bin xeyri xoşiyede inşallah. Xuda afu bike. Seyda go Arabe dediğim eder sinem bejin 20 milyar dedi bayi. Dibe işte deyim büküm işte may 30 milyar dedi. Yo si deyim büküm taksita büküm 40 milyar. Ve yek ayet dari bankı ve bankı hususi vane god benim faizi nakın. Her ona khani bistine, yani Arabi bistine, oje taksil bükün. Yani Arabi bine, dedi banka bistine. Ne bekliyor çavay? Ana o Arabi bistin. Mesela 40 milyarı icabı cemi daha bedin ta o 30 milyarı bükün taksil bükün ve bükün çili bir haram. Yani çünkü büyük parayı faiz davacı seri ve faiz haram. Lakin seri bazarda BMW Arabi mesela 5 milyar dedin nivi parayı memdime nivi nice. Ya işte melek bir dehemin peşin heye. Evet. May oyuncu xacmır taksida şekli. Evet. May mesela deh peşin mi diyor? Mesela arabavan bir 5 milyar itke. Diyor tamam. Bir taksida bir 6 milyar ibinde, hafta milyar ibinde. Ni bazara çabukun. Dehe mebdeme nice yani bölümüsü taksit abukun. Her taksit gibi ev kabili seri bazarda veya caize. Lakin bazarda hiç hep katandın. 5 milyarı dehte bir şimdi icavi 5 milyarı mehibkin taksita ya faiz. Geçir eviyat ve faiz yani. Böyle. Seda dedi ki Türkçe sormuştu izleyicimiz dedi ki sezaryen doğum yapmış. Evet. 66 gündür kanaması devam ediyor. Gece acaba bu kan daha viladet kanı mıdır? Şimdi kan eğer devam ederse arada İmam-ı Şafii'ye göre 60 gündür. 60 günden sonra velev kan devam ederse de yani yıkanıp ibadetini yapacak. Ama cumhure göre 40 gündür. İmam-ı Hanifi, Hanbeli, Maliki 40 günden sonra velev kan devam etse de yani yıkanır, ibadetini yapar. Tabii de bu ihtilaf mesela imamlar aralarında vardır. 60'tan sonra yok yani. 60'tan sonra yoktur. Yani ekser alimler 40'dan sonra yoktur. Ama İmam-ı Şafii diyor 60'a kadar birçok kadınlar 60'a kadar yani devam ediyorlar. Ondan dolayı yani eşiyle de yakınlaşabilir. Evet, bu 60'tan sonra yaklaşabilir.
40'dan sonra hatta mesela bir kadın doğum yaparsa yani bir hafta bir gün sonra da kanı dursa her şey halal olur. Böyle Seyda. Bu durmamış tabii. Evet. Seyda dedi ki istihare namazı acaba nasıldır? Rüya görmek, rüyada neyi görmek, istihare namazı? Şimdi istihare namazı ashablar diyor Peygamber Aleyhisselam nasıl Kur'an'ın bir sözü bize öğretiyordu. İstihare namazı da bize öğretiyordu. Hatta Peygamber diyor ma nedime ma khabe men istihare ve la nedime men isteşare. Bir adam bir işte yani arkadaşları müşavire etse yani pişman olmaz. O eğer istihare yapsa mahrum kalmaz. İstihare insan önce güzel bir şekilde bir abdest alır. Abdest aldıktan sonra 2 rekat istihare namazı. İstihare yani hayri talep etmek. İnsan belli bir işi yapar. Mesela yapmak Benim için hayırlı olsun. Mesela bir ev almak istiyor, ya da evlenmek istiyor. O niyetle namaz kılar. 2 rekat namaz kıldıktan sonra hatta 1. rekatta kul ya eyyuhel kafirun, 2. rekatta kul huvallahu ehad sürede İhlas okusa daha iyidir. O sonra dua eder. Tabi İslam'ın bir duası var. Tabi o herkes kendine göre ya Rabbi ben bu işi, ilmi işinin ismi söyleyecek. Mesela ben filan şeyle evlenmek istiyorum. Ya bir ev almak istiyorum. Eğer benim dünyam için, ahiretim için hayırlı olsa ya Rabbi beni muvaffak et. Eğer hayırlı olmasa beni ondan uzak tut, onu benden uzak tut. Bu şekilde kendine dua etsin. İşte bu duadan sonra uyku şart değildir. Onun kalbi o şey için açılsa alamettir ki o hayırdır. Yani kalbi kapatılsa alamettir ki o şardır. Yani yatmakta da eğer yatarsa güzel uykuları görse bu da iyilik alametidir. Ama kötü uykuları mesela görse, rüyaları görse bu şer alametidir. Böyle Seyda. Hatta insan 3 sefer, 7 sefere kadar bir şey görmese tekrarlayabilir yani. Böyle. Müsaade Seyda ben daha telefonumu hemen muam bugün. Cemani sakerem ke umkhairatın. Eyvallah. Eyvallah tevhid. Böyle kerem ke. Hoca Rabbani evguta. Ezheru suasa yasin hunum. Ezheru suasa yasin hunum. Eva duvat devre ki duvat şekli. Denge başına emin. Hoca Rabbani ruhi yasin hunum. Eri. Eva duvat devre ki salat duvat devre ki şekli. Kam Seyda persin inşallah. إذا قدر حاجة Ama hadi bin khairu khoshide inşallah. Batmane kerem ke umkhairatın. خديش ترازي ورحمة بابته سيدايم السلام عليكم Aleyna aleyküm selam ve rahmetullah. سيدايم جبوفا كريه خادمانيا Eri. ضعف زيادات كد مثلا وملات فقيرة كرياوا بين صدر دبنا مليار كتجارة كده Böyle. دبي شغله ولو يا Kalk bir Seyda persin tişki prembejin iştune. Devlet hikaye. Kam ama hadi. Vakit persin de hebun. خديش ترازي بأمانتي خديش Bin khairu khoshide. Havale me bir dengiş guhem de khasana baş bu. Brasti. Seyda go bedel yani çüme hacec khore, nav khore çüme. Levi deraji بدل دي بابي خد هاي دهبا دهم علام بيجن بله انت نابي حج كرنا بيقولوا شويه أنا بدل حج شرعا يجي حج ليك هذا حياة أخذ نكا جرج ماليوي بدل حجاي بقدرك يك حج كد مالي بي أو المسكر ومربيشني حجي مثلا أن قنجي أكوش مملكة بيبشيني يعني مملكة حتى هرا ورا مصرف يتقابتي أو قابدي لكن حج لينك هذا للسعودي جلوي مثلا مقدار كي بهرا الدنيا كير وقت حجة يبرع إذا شاء عرفه وتي حج كتابي مثلا يا بمليار كيس بالكي ادها ارزان سيدا ارزان لكن الصح هو عالم لبين بدل حجة كامل او كمارز مملكت يكيب شيني يكي برا حج لي يا ورك سيدا امين الواقر يعني وصاكرجي حج ان شاء الله سريع راضي ان شاء الله لكن كو حج ليك هذا نقصان يعني بله سيدا جو رأيني بريا جمعي مراسم مزرعة شواية كو هناك دبيجن شيكي قالوا شواية
زيارة أنا المزارع. يكي قد جمعة سري فرض به بيلك اسم معلوم ve يعني جمعة سري فرض به وقت جمعة وك بري جمعة هرا بسي جمعة هرا چه روزی هرا روز کی belli cinsel mesela ana prid memleketi mele ivare ini kirna adet hal gibi ser'an ivare idi cinsel mesela ne sünnet yani hussa ve rozi. Yani mesela Peygamberi medbe şu ziyaretiye meriye baki'i prijaro çarşamad. Yani roki falan ro belli be euro merve her ziyarete akrabayı xo belli rotin her roz tari ziyarete diya xo babı xo hatta vakti merve ser mesela سنة السلام عليك يا بابو يا أبو يا خالو يا براو يا كرو بناوي يا مر السلام كد ويجي مر بناست كد والسلامي سلام مر زفرينه حتى سنة أيوة بشر مر بتشو مر سلامي بدنج نده çünkü he çünkü salih bize بدنج selam mر بترسه yani mer bir gizli selam bile yani ilk için ser mesela hatta vakti meri defin kin vakti dizverin dengi sola insan şey meri tabii rah vakti kuş bederi derken ve kevi kuş kafes ederi. Hala rahane mesela tel maliş. Mala akrabayı khud gelin hadisi wan san ruhi insani salih. Yani ruh hatta bedeni de ve yani qaphaliye girdi. Vakti bedeni derken ruhi salih evliya qanca le her cidgerin. Ya tabii bervi havay yani vakti ku harın ser mesela çiçek harın fark nak yani. Yani vakti معين بياني رو بشتين رو بلي عسل بلي لبل فمرات معلومة رأيني إفراني بعدد رأيني بعدد tabii إفراني روزيني ثواب خيرا مستر بلي جهتي وبلكي يمكن سيدا قو أزهرو ياسين دخينم بلو خيرا يشوي أنا عبادك مرفكر مرف نبيش تشيتره في تلفزيون باز في عبادتي تكم yani ibadet kadar riyakariye rahma khudli ve mala abdülcelil candan bir televizyon bir program tıkır. Digo yek hebu limeski izar milajja ku masrat limeski qaçık tıkır. Mazur selam da goz roji mecya. Yani mer ibadet yoksa ev yani sokhana Kur'an'ı masal. Nabi khona gotidam camide me yunasna gel. Nabi khulakin da pasa khira yani Yasin peygamberi medve kalbi Kur'an'ı. Yani kanca yok mu roji karbe cüziki Kur'an koyuna ashabi peygamber torroya xbi Kur'an derbasına tkir. Cüzü Kur'an ki cüzüki nikar mesela imkanı zamanı per giranı. Niv cüzü koyun. Ya Yasin tabi hatta mer niyeti koyuna kitap hadise de be Xuda kabul etti. Yani mer Yasin'i daim koyuna niyetacı Xuda defa belayı jitke peygamberi medve kalbi Kur'an'ı lo medve اقرأوا على موتاكم ياسين سر مريه خو إقحاص يعني هل حرف كيو داخل أو يجرى يتشخو حرف بأخوة يجا حرفنا أخوة خير شراء أنا خذت على قبول كين آمين مسألة سيدا بدأ تلفوني معنا سيدا مواجي بقرم آيدين كلامكم بخيراتن آيدين السلام عليكم شباب علينا عليكم السلام بخير سلام بدي إن شاء الله سيدا برسيك من أبي الزبايا كعلويت خبتم بله بریا مهک من هوا چی بکلی من پیشی از شما باله مگوی چما جمعه لمیجه مگوی از لمیجه خواهد دنیا دا افسامیش نکم کلزای که هبی ازی بیشتیم گوهره خباتا مرینه که باید گوهره از شما خبات پشتیوی زاری بالدی زمرا گوتو یا هوا چی ساعته که تواره دا قید نیم چام کرد جا حتی وی هفته ها پره مدامد بکات چی جمعه ساعته که درنگ دمینه جمعه داد که پری بیچون که مگو پری بیچون که ببینه مگو تو خبرت من زایزات هم قاشل غوی دمت مگو تو بی ساعت اخیره پرسکی گلکیش از من میجا که جامیجی داد ورسی هنه کی جم دور قاسی کیلومتر کی نه اجی بنی گفتم ته کام سیدا پرسی ان شاء الله دل خویی ایشه تنه بی از چام کم یانه از هست که من مجمعی yani دخوازه حقی و ساعتش تببره اره دلی هیچ مبره فقط خبات میشه زیده یعنی از خوشی خبرتم قارشلق هایی از نایل به حقیب سم دوره بله کام سیدا پرسی ان شاء الله باش هذا سرچان من خیلی خوشیده اهلا جوانه کلام که بخیراتن جلال ساول بله از خلا بله استغفر الله کلام که تم پرسه که اف جن دماتش نسر زیارت خواه گناه جیتی یا نه درسته جایزه یا نه ناو هفته نه بله او پیده گذراند که ناو هفتو بله کام سیدا پرسی ان شاء الله بیده آواتی هد هنده بیجی مهنده کن واسه گیرد بیجی که دما میته تبت میته را به چی سر زیارت یاسین جرا نایت از خواندن جایز نینه سر مزلا بله
Kan mesela persin inşallah. Tamam. Ama hadi Xude bin xeyr u xoşi de inşallah. Seyda go kre malum ilo vi volati Luvan bajarı mec bajarı dinaji birasti. Her cih kre bu abi de gelo hakiki şiki beşin. Yani ana mesele ki bime ve ev kiri em txozun kiri erzan bin. Eşya erzan bin, khani erzan bin. Lakin de bil Türkiye her taraf. Ev şikayet hatta devlet etekini ancak ev devlet şikayet yani kad. Yeval ser marketa sekinin gitse erzan ki belki kuvvete oynuyor. Yani tişki fikriyen biraz bejin tütünesi ya. Tütüne. O belki dünya çapında ev bahali şeydi be. Böyle. Tüver nekhaşine azın ki mesela. Böyle. Beraber bir mesele insanı iktisatçı persin. Ne işi mi? Seyda gol meca ini. Meca ini dikim cami ki dure malum. Dve navbera ku ederim camiyette mi ki vakitler. Bazı bir patron evi kar dayevi دبي حقيقي ساعتين استبرم دبي قالوا سيدي بيش أنا زامدي هنكي أنا إسماعيل تلفون تكن دبيم باترون مدبي قرت نشل مجمع كتاب الشريعة دبين أجر كل نشل جمعة قربي إشي تربك جمعة فرزة بيخمر مدبي الجمعة عيد المؤمنين جمعة عيد مسلمانة يجيرو عيداوية نورمال عيدا تربك ودبي الجمعة حج الفقراء عيد حجة فقيرة جمعة يعني حجة فقيرة وبيخمر مدبي سيد وأيام الدنيا يعني تقال روز الدنيا ده هنا مثلا صالح ده يعني روز جمعة سيدي وانا ودرو كي سعد كي مثلا بقدر چند دقيقة ده جمعة ده هم مرف چش خدا بخوزه كل قيوي وان چند دقيقة ولا خدا قبول تك هذا بيخمر مدبي روز جمعة شباب جمعة كي صلوات سلم بينا أو صلوات دنك تيمنا أي جوابا واندم أو خدا 10 صلوات السيتينه يعني فضيلة الروح الجمعية برن مر بر عبادتك طاعتك صلوات أبدا خصوصا المجال الجمعية بالذات خدات بإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيعة وقت الروح الجمعية هاد قاسي كريني آصان هاد خاندكم ورن عبادتي خدابكن وزروا البيعة بالذات خدا أمرتكن ويبيعوا على السفيرسي ترك بكن وفاسعوا إلى ذكر الله سعي بكم على ذكر خدا المجال الجمعية بكن زبروی های خدا önem dair mecazeme geri merci önem bedni. Yeki bece sıhhata barım ilaksana deberat naçi beraber. Ya sıhhat kize de cerab khabta ve ya cibabi sıhhati bebra ve terkal mecazeme ne yani. He yek daaki المجازمه خبري عالم دبن او دا زمان قبولا وقت امام çeser minberi hatta teyxori. Yani Xuda Teala daayı kabul ki dini ve ahirete yüştebeli. Siz temaşavanı mene hazırın müsaade ve babamı begirin. جا آخری کلام که خیراتن. السلام علیکم حاجا. علینا علیکم السلام. شلون باشین؟ الحمدلله وجی باشین. الحمدلله خودش درازه حاجا. اجمعین. حاجا هیچ سعید خانی زمان آنگو نری که بمیره دیالوگای مالایی راهیه. هیچ سعید کو سراغ نبود. یعنی مالی را دیالوگای مرده مریم هایج مالای مالایی ها. اوره دوی. سعیدا کو ای صالح کارن ورن براستی چکی ور کو سعیدا. اگر این سعیدا ساگو مرن فهم نکرد. کام سعیدا پرسین انشالله. یا دیمی سند تزامت سعیدا یک جی ده مری دمرن دفتر آن خواپرمیش دو هنگ دیجن مالا دیجن ده چه خیرایی بری یعنی انبیزن ده ناچه ایا صدقای جاریه دیشنده ده چه بری ناچه چون دفتر خواپرمیش بی اولمریا. کام سعیدا پرسین انشالله. امانت خودی. بین خیر و خوشیده انشالله. تو جی فرسای مردمای. بین خیر و خوشیده. جی استانبول کلام که خیراتن. السلام علیکم. علینا علیکم السلام. Soru kimle bunu psikolojik? Bele kerem ke. Bele. Ya virüs de Ramazan'da korona keti bu. Hadi şifa hayır de. Teşekkür ederim. İnce rojiye xo be bana merak etti. İnce ben ko be kan bir gide. Meftra yüzü bilin yani de ki. Kam mesida pırsı inşallah. Çıkapısı hoşça. Ama de Xude bin xeyri xoşide. Seyda go birek dersen ziyarete. معلوم أنا زيارة بنا وجي بانايرا جي كيف جي شيك على هذا وركرنا يعني شو ده سر زيارة في حالك وبيدك وزلامنا هفتون سريع وان فكرنا ورا حاصل منظري نبر باشن السر زيارة دروي معلوم ده خصوصا إيفرائنا أنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام بلعنة الله على زوارات القبور لعنة خدي لوان بيدك بك زيارتي قبراتك İza hingi dibene ev hadis nesx ya beri biye. Halbuki alimi ana dibene pireka ku vakta ku
ne tesettürlü be. O mesela hafıza ne keşfediyor. O bu xemline. O bu xemline o daha mirara mesela ubke birek la'ant o dicida. Bale. La'antullahi ala suadil kubur ve ana mesela zana merbiçe. İbari ida da. İbara ina civarı sida. Nikare yani birek ara guarçın xeyr ki kazanışkın. Sat xati ve xeyri günah kazanışkın. Bale. Peygamberime hatta car ki yek dimire miri ki disedva ko yani millet hatı ki miri def mümkün ki pire giriyor. Peygamber Aleyhisselam diye bu çat navra diye olay bu miriye diye onu hil girin diye na. Diye onu bütün kabire diye na. Onu xali babın seri diye na. Ve onu bisun diye na. Diye onu hatı bu günahkarın o nefs sevapdar. Yani ve günah kazanç ki ve hayri kazanır ki biz var. Ya tabii ki düm miriz ya. Nasıl İcari vakta ki mesela vakti için ser mesela ana ko laqay hiç peygamberi kadar diyor kuntu nehitukum an ziyaretil kuburi fezuruha. Nehya yani umumi miru piraka kerbuje nehya kabira lakin yani ziyaret bikin en az mirin kabira var belki var hasenatı khayri ziyade bikin. Lakin pirak ve hara ser mesela olviji gaybeti o mesela khuzmira muhafazanaka o bcilli tangu pantor ya khulvan ihtisamli şahamli be ya biguna kar ve gelen neşe. سيدنا مساعدة بدها بتلفوني معنا مواجب بقرن جي اسطنبول كلامكم خيراتن Alo hoca Evar Baş. ايوار باش كلامك Hoca İstanbul'da Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şughulin. بله Orada roja aynı ameliyat ediyor şughulin. Personel kısmı yönetimi ne sorumluyum ne edini. Ben genellikle şikayet edildi ya mego roja aynı ama her hutbe dugo kesinlikle nahirin. بله Şübervin mavi 2019'da ravumu Hakiki askeri yiyecekler uğraştırmış ki zemekli bu. O millet demek kız nara cuma'yı nahirin. Herkese cuma'yı ameliyat ediyor şughulin. عملياتك كم سيدا برسي ان شاء الله عملياتك O seyda biçare iskadine go o nay her cuma'ya goje derkevin. Evan fakiya iskadine kadro o işi göğe çağ ederkev yani. كم سيدا برسي ان شاء الله كم سيدا برسي Tamam hadi sen çağda sava sediyat بين ediyoruz. خير خوشيده ما هاتي خدي به ان شاء الله جبالي كسري كلامكم بخيراتن Selam aleyküm hocam. علينا عليكم السلام Hocam nasılsın? İyi misin? Merhaba Muhammed. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah sana da razı olsun. Hocam. Ha, buyurun. Enver Hoca'ya da çok selam söylerim. Aleykümselam. Allah razı olsun. Ben de selam Ben prostaten ameliyat olmuşum. Evet. Daimi namazdan tamla oluyor. Yani fazla tutamıyorum hocam. Soralım Seyda'ya inşallah. Evet. Soralım Seyda'ya. Var mı başka sorunuz? Senin de Enver Hoca'ya çok selam söylüyorum. Aleykümselam. Allah'a emanet inşallah. Allah şifa versin Allah size. razı olsun. Allah size 100.000 defa razı olsun. Ecmain cümlemizde inşallah. Seyda gom. Dibin Yasin khiravi nagi jemir. Yagalo çıkıyor he yana. Ana o hinkivan selefi melefi vahabiye tekfirci asi tekfirci ev sad bejin nevsay. Ekser ulema İslami ana mesela İmam Şafii bxo dek mer Kur'an'ı bxo ne khiravi mer bra amel yani ana eklemeyiz ke müzevi khiravi jira. Lakin tabi İbn Teymiye İmam Hanifi başka İmam dini hatta mensubi İmam Şafii per alim dön mer amel ki kit mer tip ke ortaqi bir ameli xo çedi. Lakin mesela ki Kur'an'ı bxine abi ve Kur'an'ı khiravi tabiş kesre abi ne gidecek. Yani Çünkü Kur'an ibadet ki. İkutke evi ibadet ki. Bir ezha filan miri filan sahi filan gitkim ortağı ve khilaqo aviyet de. Beli. Lakin mesela hatine para Kur'an'ı yasin da xandın kana ve Kur'an'ı mxan khiravi tefsir çıkıyortun. Yani para yani ed khoyna khiravi بديوان إيه قلت خوينا خير زيرة عملي زي إذا كنا نجيب بلا بخوينا يعني خير درس هي خير نزيد خير درك وبقى شريك نوسا أورطاخ يعني سيدا جو سيدا قوتيه بحسن مريا قفكان هكا سريع وجو باسك وقو على قمري مالتونه وقفكان جو تدي وقو رح مري دقاره قالوا سيدا دبي واري سيدا بيجي شيء أنا طبي أرواح مريا إيه مثلا خصن صالحة دقاره لك هر مالي حتى السيد حوا ve mesele de ötket bir zaman ki yekli mala xubiye denek derive biye.
دوی آنه دا دری دوی وبیه ما تشکینه دیگه پاسی بیل آخره آراسما فلان که یکی تخود دادیه و اقربایی هاتیه مالی و دوی آرای دا این دری وبیانه ارواح جوانا گوچی قوت جه بیارمیا ساخایش ارواحش فدای يعني انسان صالح بقى ممكن انسان صالح نه هركس مثلا بدي زمان رحمه خدا لي بلواني شكفتي كبه كبه يجل جيك سكنه وجيك هما مرن كو دست رزي ne mümkün insan leyip sekine. Dvem di dest ki Xuda verme. Dest ki dvem zankir ku dest Şeyh Abdülkadir Gilaniye. Çünkü Şeyh Abdülkadir Gilani dvem müridi iza ma kana şerqan ve mağriben egisu iza ma sare fi eyi buqatin. Vakti müridi min şerqi dünyayı ve mağribi ve vakti izmin yardım xoza. Ez yardım mı? Tabi ona selefi melefi van دعش معنا شرك وكفر أو كفر ودلالة دانا يعني أرواح قنجا زاتارا يعني أو كهيا ممكن أكو بقارن خداي كم مثلا جياكيش عده هشين بلكيش عدل نجزي هشين بس شفاء كريوي يعني سلام دي ممكن نكو هروتين مالي هري هروسات ممكن يعني دبك شيء ولكن مربي إلا هروتين والبامر يوم دبك إنسان لا سيدا بلي وريها بقاعدة كي تمام جمع جوساي دقوي فرايني من انتي مالي وصل كي ورها وصلتنا تشتكي شرعي وصلت شيتنا لا بل انسان صالح ممكن ورها دبك ورن دو جناور انسان سر مزلي وناستكن او ناستكن وتبي حديث قاوري ما خان في خمر مدون ازيتي ندم مري خد قبري ده اصحاب يرزم شو ازيتي بدلون ونقنابكن بيت زان بي عاصم روجي ايبا انيار حتى روجي انيار دبي عملي أقرباء سر وكيوان عرض من سر أولاد سر دي بابا عرض من سر بيخمرة لو ما بجناها عاجز مو بخير خير كيف مساعدة سيدا دعب تلفوني مجي هنا سلام باطمانة كلامكم بخيراتن Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam namaz kılarken niyet getirmek farz mı sünnet mi? Bundan sonra Türkçe soruları ne zaman nereye soracaksınız? Perşembe akşamı fıkıh programına. Tamam hocam. Tamam namaz kılarken? Namaz kılarken niyet getirmek farz mı sünnet mi? Niyet tamam. Tamam inşallah. Allah'a emanet. Koca Ali kelamkum bkhairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seydam ne pırsajı pırsı bana gavadine bejim mecdevi vecibi avkir. Pişti dua da inşallah kelime inşallah te gotin ne gotin. Kam sida pırsın inşallah. Evet ji خود tamam inşallah te. Ama hadi خود bin خير başide. Mesela dua Fatiha mezyanın pişti Fatiha'm de bir amin. Emna be inşallah. Kam sida hürmet saygı mevkili. Kam sida bize ama hadi خود bin خير başide inşallah. Seyda temaşavanı meci iddiayı bu iyi şef. Seyda go debe yek bimre deftera üteye girtin خير مير daha jer nar. Gel çıkı var hey. Peygamber medveye ki kümür deftere ameliyatı kapatmış ki la setis ayrı. Ko ilim esrevi ilmi ha be almada ve khondun ya dersada ve ya sadakada ve medresa fakiyada ve khondun ev hatta ve esrehe be o defteri düğüyeti de kapatmış nabe. Yahut mesela sadaka ki cariye ki medrese ki çekiyor, cami ki çekiyor, kani ki da vekiliye bir ki vekiliye teşekkür yani khir hatta je devam ke ev khir defteri düğüyeti kapatmış nabe. Evladı salih da ve khondun. أولادي صالح بسيودا أولاد أوجي أولادي صالح أو حتى نسل قيامته هرا جوي السري أو دفترنا قابض مسكين خير جي أولاد بابو كالارا تسا يعني بي أنا قديم صدقة بدون شو ديريكت كيجيني أنا سقو أولاد عمل بك عملي بابي خنا عملي بكن دي بابي أنا أرتاح بلا سلام كمسلمان يعني وشاي دفتر فكرية بفان عمله أنا فكري يعني أو خير عين شام مسلختي کو آواوی بهر که آیه کی که مثلا مدرسه کی چی حتی طلبات را بخوینه آوا کوی مستقی خیر جرد یا عالم دا بخونده او عالم حتی به علمی عمل بکن خیر جرد چه یا خود فقیر و فقرا یعنی الحاصل بان صدقه جاری خیر نایقابت میشه بله سیدا تماشاوان میگو در رمضان ده از قرون نبودم بله
Jam roji xwariye ana zê bigirim dilê me heye gelo kefaret jê lazim e. Kefaretine. Bira roja bugün hatta roji kidine kefaretine. Yani bu roja qazab ke. Sal serdere bas neviye. Side gol ameliyat bu me. Jbek gerçi ev Müslüman Türkiye na. Pırsa beriyavi. Go seyda gavkana gotiye ruaini velo der işe haber jigere herin cümleyi. جاكو عمد خانه ده انسان هنا تديت خبرتنا وانا جي خبرتون مجبوريه ملك سر كيريه دبي هوياجي روي حاضره دبي كنا خوش نخوش دبي قالوا وانا درماي چاوه سوالی خوش خودجی راضی به بله یعنی بنی کتاب فقه به یکی نانی تا نوری دا به هر جمعه نانی بشه تا کارنه چه یکی بروشه سری به هر جمعه بروشه یمگی بشه تا کارنه چه یکی نخواست و سکارنه چه ایکل بر نخواست به خدمت هایی که هر بلکی احتیاجی که نخواهد با آب نان به کیس بکه کاره نچه یک بکچی به بکچی جیاب که کاره نچه مثلا اشوانه ای گاوانه کاره نچین جمعی اینجا طبی وانه آنها مثلا معذر اعذار عذر جمعی و جماعت کتاب پر دریجه او که یک معذر وانه دبنه لکن ایش نابه معذر بیزار خدا دبی بیع و alışverişi terk بکن هرن جمعی Ana yani mesela bana ekleyen berderi mektebane falan ya tabii ki de yine bir bağlı ne bu be ne bu alışveriş ki yoksa ki neçe vakti cuma'yı bizzat gele herkes dükkanı bakıyor her cuma akıp yani. Size Edinago dedi ki ben ameliyatı olmuşum prostat ve damlama oluyor. Yine silsile böl gibi olmuş. Bir acaba nasıl yapacağım? O adam yani her vakitte 5 vakitte abdest al ve hemen namaz kılacak. Hatta cemaati de biraz beklerse bir şey olmaz. Lakin o namaz içinde de o damlama olursa abdesti bozulmaz. Bozulmuyor. Özürlüdür. Evet. Seda dedi ki evet çocuk sormuştu bu çocuk izleyicimiz. Namazda niyet şart mıdır? Şimdi namazda, oruçta, abdestte bütün amellerde, İslami amellerde niyet şarttır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama hani dille ve kalple. İnnemel a'malu bin niyat. Ancak amel niyetin yeri de kalptir. Yani dille ben niyet ettim 4 rekat öğle namazı kıldım öyle bir şey yoktur. Bazen öyle olsa. Peygamberimiz öyle söylememiş. Ya öğle namazı hatta bazılar kırça diyor. Ezmiyetim berimil kıble niyetamil Kabe. Böyle bir şey yoktur. Uzun. Yani insan kalbinde zaten öğle namazı farzdır. Allahu Ekber. O niyet odur yani. Size bir şey dua mele bir inşallah çabe. İnşallah rahmel mebki. İnşallah. Şimdi dua tsik merz khoda ya Rabbi ilm ki ziyade bin. Ya sahadu selamet inşallah merv nabije. Tsik merz khoda khas merv cezmu qat'at khos. Kesin. Lakin tsik azebikum inşallah azebikum. Ama ya Rabbi de ömrki diriz bileyim. Sahadu selamet yemet. Qaru khazaba khul a'dai khul niyari khul kafira. Qat'i begele. Ev ya qat'i yani. O vakti merv tsik khoda khas yo tsikum İstekbe o tsik mesal nefral bismana bece ve kat'iye. Lakin tsik ezi bikim gere la takulu inni fa'ilin zalike kaden illa en takulu inşallah. Kadar bir kese ve ne bece sıvı falan işi bikim illa bece inşallah. Vakti ki ne bece Hazreti Yusuf ne go inşallah hapsaliniz hapsedam. Mali. Sidem hadaya barnamağı malata ve khudeşler azim. تماشاوان هجام شفاف ده برنامه خواهی های هفته که نبین خیلی خوشیده و خود سپین رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته